Tua ne tau, whatalu whatu sofa manumalo Yesu Keriso, tātou alii, tātou whaola, I le aingo le atua, whaptua whatalu whaitu whawhine, ia tui, tēnua wila whaintato mafuta ne tau, hapea si oni so charisma. God is good, God is always good. Mana imun mau ne tau, avea ma upu tomua, launga ne tau, whaingo fia sem tā upu e fia tā noa nei tai au. Tā tonu sa manuia lau vai aso. Ai tu sa lava po lea. O mea le whamasino in tāso I pēa o mai, pēa fia mai Jesua. O rupu o le atua. Tu sa po lea ma nei alo whale, o lea le tā ua, o le suafa nei te suafa ai, o lea le tā tele o tupe, tele o tā vale. Tā sia mea whamasino I nei oe, o le upu o le atua. Amen. Ne la tai whengo fia sem tā upu sa tau mawhau lava pole a sem tā upu tala noa tato ainga ne tai au. Ai toa ma wala unga o tā temi e tau wai lotu a. E tai tonu e le whaapia wakare sa iri vai aso ako. E mwhai anu whai tau tusi a tangata. Ar pe yor ngā luenga pito silia nei le nen whaingata I le o langa atua o le tangata e tā ili mo le atua. Whai o tinga ina te ngā lue tau singara wa inga e te ngā lue o a nisi mea. O le upu o le atua, o le se mea mwhai ona ola whatamala I tangata au. Ake re sau whapea so ngā kongi akungi mea maua I lunga au. Ai tate sa ili le atua po se mea mai le atua. Pe ta tau ona tufa le ainga le atua au. Ai I tusi a Paulo I ekalesia na e whangenga fo. Tele na te talo Paulo whapea. Ta talo ina ia whapupula ina o tau mata Faaaliga nganga Ia ile mafu angai mafu e ona mna o Paulo. Ina ia pupula o tātou mata Faaaliga nganga. Ina ia iloa iai. Iloa Yesu Keriso Ia iloa le faula inga o le oa. Lae sau nia le atua mo oe te leo tau talala ne tai au I le oa whaletino. O le oa whaletino a mai fai le atua. Te ngā lue fai tala tuspa ia e le ngā lue te le ai Na o mielo ngā lue. O le oa sili le tala noa tuspa ia. O le oa Faaaliga nganga Na e sau le tusi a mātaio na e mātaio lima. Amu uia e wha noa ea. Wha mawhanwhana ina Amu uia e mātitiva. Na e sau umai ai na. O tusa o mea Faaaliga nganga ia e tala noa I le atua A e manuia la o tau alo mawhawhau le uso. Le mon mau le uso ia whinika ne tai au. Favor of God. Kile kau kakalo le favor of God I ro langa e sa vale I le upu a le atua. The favor of God is upon you. It doesn't matter where you go, the favor of God is upon you. That's why it's so important. O tā uana I tātou Faamalosi teimi Faitau Ro fiong pa I le atua A whai e te fia e aile keke. Langa fia tele o tōrua whai keke
Tau foi lan whaava no se te ai le upo le atua. Wai ai le keke. O soe lunga no mai suka. O soe lunga wa wawenga la poa. Ma wai iskoi ngā mai ese. Ai le upo le atua. E o lailo manganga. Te amene ne te au. Amen. O te peo no tā ua Like I said this morning, when Paul prayed for many other churches, he prayed that the eyes of their spirit will be enlightened. I whapapula ino lato mata whalenganga, ko kelo ngaka vai kemingi. O pongi sa O pongi sa, lai kau wola whakaikali whamai, o meri ai mata, o meri whaalongo i talinga, o ngai sau le tanga so e whalau tusi le lua, mua moka nito e lua. Whaipua iwa. Ai whaitau lola ia I lalo I fole whaipua sifuru. A ua whaali mai ia mea a ua whaali mai ia mea ele atua ia te I mātou e lona anganga. A wai soe I fole anganga I mea uma o mea o loloto fo I ale atua. God has revealed these for people who love Him. Kusala, ele hopongi sa tātou I luma o le atua. Pe ona tā ua tō whine ne tai au whamai te mitai ei Amerika sa ore lotu metisi. Kero, mei o lotu o ngoi lotu. Wa vea matua oi puni tia lesi tangata Kerisiano, mai lesi tangata Kerisiano. E lo whapea mai le tuspa ia whapea, lo sa il mai le atua le ekalesia. E tapua ia tu ile anganga, mai whamaoni a. Lo sa ili mai tangata oi mau. O lo tapua inga whailale nei tai au. Ele whamasino ina ia au ana o le atua. Amen. Tuna e so e whalau tusi Faamalosi Faaaliga e whaingofia sem ta upu mo tātou ne tai au. Maro tātou Faamalosi. Simple topic, simple word of encouragement for us this morning from the book of Revelation. Kelo mau ngasu ngai vai aso I nei vai tau. Wai le stangata, ko nga ke lo kuskusin mo wai le stangata ngofong ka lepe fa kangaka. Man. Fa fenga o le skangaka. Ai fa taile atua man na way loa What you know, what I know. Just be grateful to God and don't judge others because of what they believe in. Leave that to God. Tele le ngasu leo ia. Tele le ngasu so many voices, so many noise. But I want you to be connected to the Spirit of God. E whaapese o tala mo tātou, whaalinga I lua Faamalosi, so e whaidau tusi ne tai au. Sole. I o ngala vanga ngau Amerika, ki milang koe whai me, olo ze Amerika ngau mai mala vanga lea. O re paku ako pa ulunga le si kua lako Ia e mai au me o role. Ai whaftaile atua mwhai tātou toi maone awa noa toi whaatasi ei. Ia lofu malanga leile atua whaftai fo I tala maua ona tō whine a silingi e leila wale atua. Amen. Il whaipuna e fitu o te fia mawhaina I le tātou a vea ma tātou Tusi Faitau nei tai au. Maua Faitau whaatasi ia. Lewa iai ta ringa. Nā o le manumalo. Amen. Revelation 2, verse 7. He who has ears, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, I will give to eat from the tree of life which is in the midst of the paradise of God. Whapese Autu mo tātou nei tai au. Listen to be blessed. Faalongo ina ia e manuia. Wai me whaina e faalonga e ke le manuia. Understand? E loa fo tangata e manuia, e loa le la au iona fua. Faalongo ina ia e manuia. Amen. Nai tā ua mātai o, lua toinga tangata poto ma tangata valea Tangata poto, e whaulona whale e lunga le papa o mai la tā whenga ma angi mai matangi. E le ma whai ona pa ulona whale
O lo whaalongo fo ila upo le atua. E vei o matangata e mautu le lei lo o langa. Te amene ai? I liu au tafa whai tangata na au tafa o e whawhanga lo wanganga. Whawhanga lo wanganga. Whawhanga lo wanganga. Ele whawhanga se pakeka, ele whawhanga se kalo, ele whawhanga se luau. Feed your spirit through the word of God. The Bible says that faith comes by hearing. E topu le whātua i le taulongolongo, o le taulongolongo le upu a le atua. Tusala o oema wa mai e il matawhai oi, ina ia e tausia upu ia we whaalongo i lea sosa, ma lea sosa, le ngata i totonu ekalesia, o le upu le atua te tala noa ina totonu o laua inga. A e whaalongo i lama totoa, a vea oema sangata le ngata e whaalongo mawhai, o le a vea oema tangata manuia a whaapea foi lai e le a vea o sangata e whaalongo ma le whaia. E ki le manguia Te amene ni tai au. E le ase senga me tama fusu, fonga le a alu e fusu. Ki nganga whea kur coach, alu ni mele le hard combination e whai. A vea kua rei, ese al mele whai tama fusu tonu malai. Whaapea lo lai al coach, wa saule lai unga whaapea, o whaia ina. Whaapea lo al coach. Anga e whaalongo e ke maro. Pape nā whai tono tā longa la kapi, a whea tu tama, ma e pasi whaarua wenga le Le mana malama isi uso le, sa ta aloi, first 15 i sa moa A le whaalonga la le au, o le me maua. Whai ina Whape nā whai leo langa le soi fua mao le tātou. A le a vea oi masangata e whaalongo i le upu a le atua, ma tausi upu a le atua, e le a vea oi masangata, nai sa hawai, manumalo. Nei ma sesi o kākou fia ola toi lalo Fia manumalo uma tātou. E vai le laro langi loa iai lulu wina, whanga le tele o mau mea watu tupu Ngā du sesi e whaisang whakau ai whai akulang kāre le ola. So le, ka ke ngau siri sia uso ia evi o ai whenga luenga le bank. Nau se mea fau whenga le pena e loe la tole a tupu mai evi lei. Te ia whafo se ia. O vaenga umai a whai o vea o masesi o fia e to angai Faitau, o te loa natu fia e to angai Faitau. A se whama natu mo oi mau, to e tā pena, a vea o masangata, le ngata, a wana mai mawara usau le aso sama, le aso sa te wha alongo e lupo le atua. Ai tui ruma le aso whama sino, whape mai esu, oke rei roa oi foi oi. Ai a vea o eses, a wapeno tā ula matanga, it's the word of God that you'll be judged by. O le upo le atu, e whamasino i nei oe mau. Kusa lava po oe whewhi au, whape, whataitainga, Pastor Fonoti, sap. E mai a le upo le atu e fua, ngai le upo le atu le o langa Pastor Fonoti. Whape nā po ai lava tangata maua lalo, po ai tangata maua lunga, pale mia New Zealand, pale mia Samoa, e fua. Ana o langa le upo le atua. Amen. How's your listening? Turn to the person next to you, say, how's your listening? How's your listening? How's your listening? What is going on? Oh, take from a tala, ile aulaka pile sa usosoani e whangale e whaia ongai. O lo te whio e wala au atu tonu tamale ta alo i luma e tūlanga prop. Ai wha mai tama ta alo isi tama i e kua. Sole, o ka mai whai pe. Ala mai mau mea le hanga o poloko o taringa O lake avau vau a koe ava pea. Vai po e whai pe ke mi ia o e aso sa. E taua. A tone maa rie whangale. Ai le hanga i on mea ia o le ko fu maka kumpeka inga. Ta ua le whaanongo We are on a journey. Understand that we are on a journey. What you've heard in the past might have, o mesa e whaalongo e leo langa tua nai. Le lope sa e to i lalo ai Ai whaatai le atua le avanoa. Le ua e o mai nei aso. Mwhai nei whaalongo. Toi wha saa lo whaalongo
Whai toi whaasalo whaalongo teimi nei whaftaile atua le mau le avanoa. O mea uma foi sa e whaalongo ai. Wa avea ma mea whangale sosoani lau savalinga a whai sa e whaalongo, sa e le whaalongo. Mwhai ona sosoani, sa o mākua sa kaonga whai an mea lea ango whaalongo ai o mākua ki manguia, a le lau whaalongo ki mingi ia. Nai vai la iwa ia amatana ia le swinga, whai pena whai lupo le atua Man, au koe kepa kua ra o langa ki minga o tala vau ai o maarosi e, kelinga o de whaalongo a. E lis koe nga whaalongo, ngari whaalongo o lumo kangaka. Yes, daddy. E alu ese lo daddy peole I sumu. Ngari walu ese le pusi a. Vai la I ese as kei I sumu a. Pakai ropela mea kai seo ki ngae. Ia. Ai whapenga le soi fuanga tātou, se ata whale anganga a. When we were in the world, we used to act like we were so perfect. But now that you are in Christ, you know that the Christ, na wai lo Yesu, o ia lava le upu, na o mia Yesu, talia Yesu, peno ta ua ta maa ni tai au. A vea maa li imwha aola I o tātou o langa. Le ngata e talia Yesu, a ia Yesu maftanga vada lata oe, ma le upu ale atua. O Yesu lava lea, ia Yesu maftanga oe mau, ma le anganga pa ia. O Yesu lava lea, pe ono ta o Yesu, I will not leave you. O te le tu lafo ina oe, o te whaatasi ma oe a, se I o le ngata ana. Ngata anga a. Amen. E mwhaino e whaapea o ki rima na manama I o langa. I will never understand your journey because it's your journey. You'll never understand my journey. But one thing I do know for sure that Jesus Christ is life. And through all the ups and downs that you've been through, I know that Jesus has always been with me. You might be sitting here right now and been going through some challenges. Le ropo e sau whai mani tai au, nai whea ngai oi mai ni lu ia. Hey, that's life. Awa ngai e whaapea e te taria lo Yesu whai mo whiero o langa. Le to yen wha whita auli pe ona tā ufo I lo so ia evi ia. But you could be sitting here, you're facing challenges, your own challenges. So many questions in your mind. But there's one thing I know for sure, that if I listen to the Word of God, if I listen to the Spirit of God, that I will be able to overcome anything in life. Life is always full of challenges. Life is always full of challenges. But we thank God. Mafuanga na mafuaina. Iai le upu ale atua, totonu, na mai le upu ale atua. Faamalosi ai oe, Faalaina I oe, ina ia mawhaina vea matai iala I o tātou o langa a. O tā uana, le ngata ina Yesu maftanga oe ma le atua, ma Yesu. A ia e to anga Faitau le whawhiong pa ia le atua, amen? Na e so e whalau tusi le, nei tusi e wha umatau tātou Faamalosi nei tai au. I le salamo na e se lausfulu iwa. So e whai lau tusi e whaman mole salamo se lausu ma le iwa. Mā tai ona e fitu na e whai palusu tasi ngai lalo ngai e upa apea. E le sao atu mā lo, mālamlamai tātou a. E le sao atu mā lo le atua I lato uma e whai mai le ali ie. Na o le whai alfina ngalo le atua po o le ola rupo le atua a. Whai alfina ngalo tamā le langi. E leo se whamasino lai nisi telen mau ekalesia. Whaftai I whaiwhi au mai ekalesia lai teita ina le upo le atua, teita ina le anganga le atua. E leo stau vanga rotu peno tā ua te lo teimi a. E li o mai tātou e whaupo o e sili lona ekalesia le ai. O le ekalesia manuia e luma o le atua. The successful church before God is everyone's lives living according to the word of God.
Tusa lava po se ekalesia pito silian to tele tangata ma nai o le tele whaaputunga tupe te ma nai e whaili ma nai e au talavo. E a whaapea le ola le upu o le atua. Wa vea nga se kalapu. Ai mana o ia vea o se tangata malama lama o oe ma o le ekalesia moni lea le atua. Rai e sa ini mai le atua le ekalesia manumalo. Amen. Whaipo e salamo na e Slau suluiva, na e titila whai pumua buanga i le whaa. Amu ia e wasau i o lātou wala, ue sa vavali i le. Amen. It says in the English Bible, blessed are those whose ways are blameless. How can our ways be blameless? Walking according to the law of the Lord, or walking the word of God. Whaipo e lua. We tausi i ana tu la fono le upu o le atua we sa ili a te ia ma le loto a toa. Amen. Whaipo e tolu. Amen. Ile whaia oe mao se mea leanga, langa mafuanga, langa lea vea le upo le atua, ma tai ala o rau o langa ma rau o langa Te amene ne tai au? Ie se temi whangale wa pea kai ka pii kom whai ko anga e pese ko anga e kahaka e duma o le atua. Wa vea laka o langa whangale ke siano marosi Lei o le tau anga e le upo le atua, wai a vea le upo le atua, le a whawhitau le tu lai mai. E te ilo ai o se mea mai le atua, o le mea whangale martia Apollo E whaonga ala le upo le atua e a vea matai ala o tātou o langa Whaipo e wha. Tau sisi. O oe lava na e polo ai, o mai le polo a inga i amatoa tau sisi i wheau le upo lea le atua mo oe maa Mai la whaipo e le toi umi, whaipo e sfun ma le iwa o le, whaipo e iwa ma sumatasi. E whape whea ea ona whama maaina le tau lea o lona ala. Ona ua tausi ma laua fianga, ua tausi le upo le atua Whaipo e sumatasi ua au teu i lau roto laua fionga ina nei au angasala i a te oe. Amen. E isi kimi kako ki whaapea o ile ia sesi e le a koa e sasi a kimi uma, e sao. A le upo whaisa lama ua au teu i lau roto laua fionga ina nei au angasala Amen. Kusala e tau mai, e le isi me mawhai e oe mao. O ka ua e sasi a kimi uma A le tā ua leo le iai o Keriso, le iai o Yesu i o tātou o langa, iai le upo le atua i o tātou o langa. Ina ia vea matai ala, ia awaine i e whaia, awaine i whaia e Elia le mea se Te amene le tau. I le whaipu whaina e tolu. Ma e whaina e titilo tasi whaipu e tolu. E le whaia fwoi e lātou se mea leanga, e sa vavali lātou i ona ala you can see from this verse, life is all about choices. Ele whaia e ia mea leanga am uia tangata e le sa vali whiwhilinga e a mio leanga, e le no fo i no fo e tau emu. Ore o langa la, o whiwhilinga. Kusala o lau, o la le upo le atu, o whiwhilinga fo i O lau wha longo le upo le atu, o whiwhilinga. Te amene i ne tau? Amen. Ma fai pumun muli le tusi salamo e slau suluiva. O laua fionga o le sulu lea iau vai, ma le malama iau wala Peno ta mua. To tele tangata, o pungsa. Like I said before, so many people, they are walking in darkness, they're walking in blindness. There's no light for their path. Te amene Amen. Ia vea oe mau. Kiloa, o le tā ua rau roa upo le atua, tā ua o le yeiro sota inga oe ma le nganga o le atua. O le tangata wha le nganga e lama i mea wha le nganga E malama fo nga ia, i mea wha le tino.
Te amene iai. E ngake loa vai me whaale tino man me whaale anganga. O tangata whaale tino. Ake rei loa me whaale anganga. O le sikanga le ropo o ai aku ia oe whape. Kama e pe wha. Esia. Kama le. Langa iele mafu anga. Langa e rei ele sota inga oe. Ma le anganga o le atua. Ma nai te savali i le upu a le atua. Amen. I le tusi na le toi forta to Tusi Faitau. Faalongo ia le leilo faalongo a ve o tangata faalongo mawhai a. Le tala nai sau ia i le tusi o Iakopo. E sili ona manuia tangata faalongo mawhai a. Blessed is the person that hears, not only a hearer but doer of the word a. O rau whaalongo le lei i le upo le atua o le avea o le upo le atua matai ala o tātou uolanga. E te tua i lumo le atua pēa o le whamasino te le whapea toi. Lea li ia ai whapea mai Yesu. Wai whai oi? Ai mawhai ona e tū whapea mai Yesu la watali ie. Sa e whamaoni mei titi. Sa e whamaoni tau singa la upu. Sa e whamaoni. Lea lava mena e whamaoni Tofia, ul fale mai fia lo wari ia. Amen. E awana i o atu nea so ai whapea atu. Le ali ie. Ai whapea mai Yesu. Au rei doe. Adu e sea. Oi. Se o au laka lia tau. Dia le. Ka piang. E ni mawhai ngā vea. Se o. Lota male. Ta. Whai e lotu. Nei ma se mea mawhai ngā. E sao e leo lai whaavau. Amen. O ta ua pe la le toe watu tatou mamun muli le e mwhai ona wha malam la mati lu tatou mta upu. Ioane se fulu pe ono ta ua ta mani tae. O nga oi e le ia lawa se si mena sau e nga oi a. Sau an nga oi e fasi whau matia a. Nga oi ma whau matia. Whaftai le tua wal fufu angana. Ale tia apolo mo oi maa ua. Mna ale tia apolo ia fasi oi, ia nga oi e whau matia oi. Ia ole se au ngā, ia aone e sau lola whaavau a. Ai whaipula i le Ioane na se fulu, le whaipula pe o whaipu e lima a. O le whaipu e wha, nai sau ei. Pe atu ina atu e ia na lava mamu, e mua atu ia ai, o na muli atu ai leo mamu e ate ia. Ana ua lato i loa, lona leo, o le sinima oi. O hei loa le leo o le atua. Oi, loa le leo le atua. E whaalonga le atua. Langa i leo whaalonga. Ko leo whaalonga kua o kalangoa mai le atua iau. Me whain whaatala noa mai le atua iau o e ala ilona fionga. E ala ilona fionga pa ia le atua ni tai au. Amen. Te tonu a lava tātou Faamalosi ni tai au. Mai tātou la me ni tai au. Te tonu e whaingo fie a. E whaingo fie re au le atua mo oi maa ni tai au. Ave ma se fau e ave ma ta iala nei vai aso Faalogo ina ia e manuia. Awane e sau na Faalogo a ina ia ngat Faalogo a. O le sanga wa alua ngale wa faile lotu ma te mi moe ai. Ai a e lole mafu anga mafu e ona tato mai le aso sa ma le aso sa. Ina ia Faalogo ia ta pena i lo langa ia ta pena i Elia mole toa fio mai Yesu Keriso a. Amen. Turn to the person next to you and say, listen to the word of God. Listen to the word of God. Amen. Listen to the word of God. Amen. Hallelujah. Ya te toa lalo mai lalo ala tu natu nema no ya pasta. Le asona fa popo neta au to e Faamalosi e fota muita to viele to neta au Jesus name. Tai le atua. Mai tala le atua I lona no. Wa whanolo no ina wale se poto. Tele me ave le atua le whanong. Amen. Te whanong o foi ai le malamalama. Whanolo no ina wale se poto. Wa ave le atua mea. Ai le whaia. So le poto le whaia o mea le I ai lalwa nga na whanonga mwhai.
Ma Yesu o le whalongo ia upu mwhaia ia. Te whaatusa ia te ia le tangata poto. O whaulo na whale lunga o le papa a. Pole o neo. O le papa a. Ia mantua le li. O le whale. E mana ia wa e whapenalanga o tangata. Tangata e owa waaini mea tūlanga whale malorosi e whau ai o lato whale. A le mea le sa waile mātaio na e fitu. Pai mai Yesu ai se whaalongo ia upu nei mawhaia ia. Whaatusa i tangata fo poto lai whaulo na whale lunga le papa. O le whale, o le whaatusa o oe. Whaula u whale, whaula oe i le upu o le atua. Po awha whita audi, amene, O awha inga tā o le olanga. E te ata oe. Wai e tato pese voile le. Ai e Yesu lo vau te ata i le awha. A wha lana to telo datou ata to hoa ia i le awha. E ata wha whaodinga i le awha. Ai ia mo i lo wolanga. Whau lo wolanga le upu le atua. Ele o lo whale whau wai. Amen. E whau ai lo wolanga i na saulo leo whainga tāna. Sau wā wheto ai moi. E te ata i ai. E le pau. Langa lai sao le lei le whawanga lo whale. Lai whawai ia Yesu. Mana ia le sfai upu le misi a Elia ile tusi na se lau sulu iwan mata yo. O yo le salamo. Salamo. Vai volai fai upu nga e longa gima ya. Te fai tu i vole fai upu longa lima. Wala, fai mkapu. Fia whatatau wina wala. O le tala tangata lai whaianga i le atua, e fia whatatau wina wala, lono inga ia tusa o na ala, ma mea lai whai mai i le atua. Amen. A wai ele whape ke adua o i ho wala e fia le atua ia oi. Le ai, whatatau o wala i ala, mea lai tai tato e le atua. O le mea ngā lain whai e su i le au vaianga pole. Ele isa si e saun malo le langi, kaka wenga whai mai le ali i ele le i. Amen. A lea na te whaia le mea e whina ngalo iai, le tamai le langi. A tangata la rea, wala e whai mai lato tala, o lo suafang mako kulia i te mon, o lo suafang mako whai vavem. A whai mai tali a Yesu, o e se tui e te o tō e whai a miuleang. Tō te lea la tangata whaola ina ai a miuleang. Amen. A se kaitlai e lo olanga, a e anu po whete alu iai, tai o e le atua. Amen. Fua lo olanga i le mea le whai mai e le atua. Amen. A wai le aia se poto tātou e tali atua i le atua, langa whai mai tus pai elea, o le loto i le tinu, o le oti ma le mālaia. O e loto i la le tinu, o la e sa ili mea le tinu. Amen. A loto i la le tinu, waita i le atua. Amen. Ele va pete loto i la tino e toi zawole e patanga matapusi i le atua. Te o le atua ele va pena il tangata. Ele mfai. Le mfai. I loba te tono to amusalia o loto le mea mai le atua e lo loto. Amen. Pau wal tangata ele mfai le atua mfai se mea. Tangata e poto ai e ona manatu. Whapinga hoi tino. A yes tangata voilele te lua whawo ai poko ai ona manatu. Te fiu whautua ai. Amen. E poto ai e ona manatu. Ai e fia ia le atua pe e whaamawalalo. O le tangata le ese sili luma le atua. O le tangata ua whaamawalalo lo na lotu. Ngofo ai o le meanga e whai ai oe. E le whape e alua oe au se lemu whaule tele. Sao se e whaamawalalo loko. Le ai e le mwhai. E te ngofo ai whaamawalalo lo lotu oma e nau le atua. Amen. A lofa lo le atua le tangata e whaamawalalo lo na lotu. Ma mai ai le lofa tu no le atua. Amen. Hollai lo le tangata le lofa tu no le atua. Na te mawhaen te e atu po ame o mai. Po a foi faso songa. E tasi atari o te lofa i le atua. Te lofa i le atua. Ai awani mawata o estu inga me we te malia le loto sa voile ta mafa man alo mai o langona o te se. A menga le lo te mo te se ai fai. Amen.
Ele ia se si poto ale atua ia tātou, whawhetaila ele atua, whawhetaila upu ale atua mō tātou. E le whapea la atusi ai lesi, ai alu ma e whaalongo le upu ale atua, mai samvali ai le atua. Ai sau foi tapua i, wa umana o mai le atua, vinga lau tapua inga, amene a, tapua i le anganga mai whamaon. Ole mea le ana no tāua, tele ia unwhunwhune mo whaalongo tangata, pe a faita talo. Se ia lofa atu. God is not a man. Ele fa pe le atua tangata tau fa pe se ia lofa nge se ia me ngai fa ia o pe o vili atu fa pe lo o tsa le o se le fa me fa tai tingo. Wala le se ia lofa e vaanga. Ale atua ia lofa lava. E lofa. God is love. Ele o love is God. God is love, long winga e lofa le atua tu maulo na lofa. Ai mwhai whaona am lele lofa le atua, e whai ma mea tō tino le tangata e au nei le atua. Amen. Praise God. Whawhetai le atua. A lofa le atua ia oe, bibi le atua mai whawhetai le atua. Ai awani a lofa le atua, e anusi ilo ni mabe, a lofa le atua ia au. O mea ngaka mai ki woe ele lei, lo se whainga sika mai ki sa mo whiau, whai mai ele lei au. Nei. Ele lei ale atua. Ele o tātou ele lei. Ai whaafitai le atua, le upu le atua mō tātou le nei aso. Whaalongo mawhai. Whaalongo mawhai. Pe kaukulo toa umatus paia. O te milo whaamasinonga mala au mai oe la tau loto atua ilu mō le atua. Whai mai le atua. Le lei ke le oi. Le ima se mea o sasi. Whaare ke le o whaia. Esa, ngai whaakuskusanga voi ngai. Ia e whamanuia le atua lau loto. Whamanuia le atua ia tātou tau mawhai. Ta talo i le atua whaai mai a oe. Le loto whaamaua lalo. Mai o le mea tau le whaai ia mai a oe. I te tango a oe whaamaua lalo oe. O le winga le whaamaua lalo. Uai mana tue sili umanisi a oe. Amen. Mai e whoi le atua ma lau loto whaamaua lalo. Se oe. A se lau man tupu sene, pasene sa o le atua. Aleluia, praise God, whaatai le atua.